Ki Khubor ka Bate Se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. MLA ka umsning Dr. Celestine Lingdo udah uwain ki MLA bajukaran bah hayeng dorbar thawan ban penpawi jing persya chung ya ki kam le bean bakenthop ya ka jing khayito ya doyong new MLA mentau la peniso LD bat ka NPP bat ha ka jing ekran bagila pathai kubor ulong bahadian ka jing kran chung hayeng dorbar thawan lor ka jing don kita ki high level ka kam khayito ya doyong ru kala thanda bat menta kata ka high level ru kala duna Shushu loong ba habaki laingut ki MLA ka Kongres kilaya so syak NPP. Kim dawa syuki ay nak sorkar Henry ki dawa bet banwan ra yaki kampen roy hapo ka constituency jongki. Kani kanom dan cipta amar boleh ka city ba mangi ni ai ban snow show speaker bangi tua ban ya snow bat ka NPP katarik kalalom haswa kamploi ban ya ka jingsha Dekat jarang kat bagai dia cuti in between. Mak kat santarik ke dia cuti Independence Day. Dekat riu tarik. Serta sekmat us. Speaker ulayo iki ke application ke jangi naru ke kat santarik. Ke Kongres kamdai ke nongsu. Ngajok nak parti Kongres. Ngasumu. Dekat riu tarik ngalik meeting namar ba kadang ke circular banyak meeting. Namar balai ke reply na speaker ngampat yo dengan nanti full-fledged member ke Kongres. Tengah lagi ke meeting apa kikeli yang ngalai itu kadot kata kacing pensno kacing ekran hapeng jongi lain menyila balik batch. Tengah lagi itu kakut hantar nah du bangi election kiwi parti di omba ke Kongres ke titbait tak bisa banjok election. Ingin yang kata, ngaya election bisa. Ngatrai bak salsu baju. Ngijok namar bagi bagi ini. Entah bagi kelah ke parti, kajing kenal kadang baik hak politik semua. Tetapi kerdu kat pekerdu haying ro, hak politik ki om bagi ni kila yo ada ki folklore. Kata ati kadai kan ni apa iba ayo hak tingimla ban kontrol. Ai ki berkat kunta ki berkat ngingi sutu hanun. Dr. VE Hapo House, he should use like a voice. Kamtaman ang persya at sarkar ni kanto sarkar. Hakani session ba ada ya pening ko ituntil ko pau ba hakani sarkar gidan tak high level track. Hakanu per kompat ni train kar kita yo plak no. Di high level track. Kimi ina hadin ka jingkran jonga. Kaduyong kala tanda am. Lenum deh. Baru kala tanda lu. Di mentah bangang ajo nyiki ka high level kala duna deh. Di nietre halor ka subjek kat top wang ibu lek kimat penroy hek mentah just konstitusi. Nah kalian kan jongi rugi klaim demand dapat orang ISP. Ni demand ni kuat kita ki projects. Mau kiba kampau semat kumbala keren dah usian ke blok. Ngang aku aki surup iki pertama per Bak Gabriel kuat surup. Di nalor jeng kita sakit skim di bagai education, health, ngau seminggu don ke zoo, kumno ban pli, kumno ban penyaji katu ke kampus kemat. Kini baru kisi keren kebangi daya keren. Kamna daya ba ni syak terwasuki ni ngi kuat suki. Ni kan di mana? Don jumut pamlik sim ya ke suki. Kabram ko jungi kalau tanai ke sekri. Paling yang ada don. May ikan ustoin kalau kapata guna siapa pun. Maar kerja jinduk jungki. Nampak uduyong. Dengan lagi keren usian batongin penyak uduyong legal. Berkabar kalau berkimpli sekat kimpli kikuk katul. Apa ustoin legally. Kenang bar kibreu dong kawes kaskil dinyo kamay. Kiwas kijuni kimay tanong kuyong kadil. Nataw mau siap. Kini baru alam sakat. Tapi terangan syong tengah posisi dengan syong bagam lali nampak itu. Masuk ke kamram ke cuma kubu kembali dan panirap kendiat kentiu biar ke kamai ke jipan. Jangan nak kesokat
Kalau ka ju upor ban yarap ni pai pa kumong ka surok idon ka chailan merti ustan coach kemalang don kapan pina pun ba kabatan don kap. Jadi kita kita hong di tengah penganjon nanti. Kumor tur syakran ben be. Kama ko apu i bagi kam. Kim pau ya ke ka ba kadon haga ju ka jumi. Tingi kompromis ka syuki, ku syuki, ku ya ka development.